Ono što je novo, ove godine smo konačno uspeli da vratimo dilere i distributere novih automobila i motora, više od 15 brendova automobila i preko 20 brendova motocikala. Tu ćemo naći mesta i za biciklizam, a od ove godine i kamping. U hali 1 nas očekuje ostali deo programa, oldtimeri, klubovi, udruženja, muzeji u oblasti saobraćaja, javna preduzeća, alati, sve ono sekundarno što se nalazi u autoindustriji. Na otvorenom prostoru nezaboravan truck show sa velikim brojem atrakcija, drift programi. Ove godine smo napravili jednu malu pokaznu karting stazu za one najmlađe, da već od malih nogu mogu da osete šta znači učešće u saobraćaju, šta znači sportski automobilizam. Tako da svi ti programi zajedno treba da imaju, pored onog izlagačkog, i nit onoga što je najvažnije, a to je zapravo bezbednost u saobraćaju. Novi Sad će ovakve manifestacije i slične podržavati i u narednom periodu kao što je to činio i u nekom periodu iza nas. Ono što je za nas značajno to je da ovakvi skupovi pružaju priliku da se priđe mladima, gde ćemo da kažemo kako mogu da se u saobraćaju zaštite.